mitulun to romiamial， 祈祷每一天。Ka siniasaan no kawas ko mitaongay i jingraan at damlaw， 上主恩待敬畏他的人。Sarikaka mapulong， 平安。Malatsay kita a milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Malaki sa katuro at safang enam safaw at tusir suarsa ira i kaayaw no tapang ko tsay a piharatengan a tutlal o pitirilan to ngangan no manguluay mi taangay to tapang at tamlaw saan， 在上主面前有一卷纪念册，记载着敬畏并遵从上主之人的名字。马拉基书3章16节。Sarikakaaw haratengan no kawas ko kaluslemak no mitiaray i jingraan at tamlaw dilitan ningra ko ngangan nangra i maoripay a tutlal ningra urasaka o jiputsay ko nika saruzol no faluzol ita a mitiar to kawas nahani ano maraw to ko rumiat i palumerlen ningra kita。那信靠主的人，上主必纪念他们的所言所行，他要将他们的名字写入他的生命册中。所以，我们坚定信靠主是有价值的，因为时间一到，他将要祝福我们。Mitulun kita， 我们同心祷告。Tabangaw pasuulin kako o jiputsay kunika saruzol no faluzol ako a mitier i tiswanan ato matayar to sakit tiswanan. Nahani raker kiso amilayap to nitlemakan ako a maamaan. O malalukay a matayalay kiso han isukako ta tahitlangan isukako a mikihatiya to lipahak iso. 主啊，我确信全心信靠你和忠心服侍你是有价值的，因为你悦纳我所行的一切。你看我为忠心的仆人，要呼召我享受你的福乐。Pagkani i tatamaanay ang nganganutapang si Yes Kristo a mitulun. Amen. Nanay mapalumat no kawas kiso， 愿上帝祝福你。平安。